ji bo kêfa zarokan xweş bibe navenda cigerxwîn ya çand û hunerê li bajarê Tiltemer ahingek li darxist. Di vê ahingê de helbest û lîstok û pêşberk ji zarokan re hatin pêşkêşkirin. Tiltemer ev hêrîşa bi ser wê hat gelek zehmetî û dijwar gelek zehmetî zarokê me dîtin û koçber bûn, dûrî malê ketin, dûrî medresê xwe ketin. چند ایریشین تروریستی جی آلی هزین داعش بسر باجار تلتمر دهاتن باجار ویران بو اف باندورای جی باندورک پر خراب لسر زاروک باجر لیست ما بس نام جوی آهنگه ده گام کاربن کیفه که شاهیه که او کیفا گو زاروک دزیبون امو کیفی جاردن لوان وگرینن مقال کی خوشی اسپاسیان کم گو اف حفلاج مارچه کرن اف در فدامه گو ام بین حفله کیف خوش ببین پشتی گو ام بازاری خود درکتن ایرو کیف و شاهیه از ویچتیج همو زارو که کردات خوازم سپاسیانا وندا جگر خوید دکم پشتی ایریشن چکدارین ترورست لسر باجارê Tiltemer navenda cegerxwîn ya çand û hunerê dixwestin bi vê ahingê hinek kêfxweşiyê têxin dilê van zarokan. Dara Ebdo, Ark, Tiltemer.